Bhí sin na suya síos agus a chatain ceart bailach cimara a sin na dul a chud gadag irst ga ginialach in luch éisteach éide agus a cruach ceol i misc sin. Sé díadach sé seirte tádaigh a mis múniú gen ceála sin díanamh go bhí sin na tachas agus sé rud fiad bhe sin a mis múniú. Sin in iad a bheith déiste leis a chláir in is, te sin mescacha fuaim, so díadach gopur díadach a fuaim den chláir sin in iad a bheith déiste leis. It does work well with the other one. It's changed the era for me, but it's good. Changed the era? Yeah, it's gone 80s, big time. Yeah. It's cool, it's cool. It's definitely changed the era.